Ile isuke next year se amado algo tala dimato liver tumor cancer station maybe man partner wina Christmas rakhina Nagaland revival healing and festival day that 3 day December 3 day I gonna bisas wina partner wina mani thalo amalaga obode healing by Jeshe. So, ita itu healing by Jeshe, mahal observe kurado. Tala face be ekdom glow ho Jeshe. Aro, utula next thing de, mahal kita ini jo khas ho Jeshe. Mahal observe kurado, ina ka observe ho Jeshe. Tala face ka ish sundo glow ko ina, ekdom hawa, ekdom takot eka paris na inakalis na nagsita na ito na next hindi man inakatay ni Joy ni pira nag-aaraw kabi tayo jo kabuto na tayo jo kaso kasi ito kane isu lang ang kung dyan ko ideas de binigyo dyan na ideas pero isu kita yung siyase ama lang yung maro ni Rotin Cancer Station maybe pag na kung nag-isas ko na healing festival de ahanisina isuga malaka ore kam koi dishe hiu koi dishe itu karane isura na munja koi de aside